Abantu okushabwa ngo bahereza abanyadini ekitinisa bigambira mu kitambo kya misa yo kwakira Reverend Father Nicholas Mubangizi obere nasima Ruhanga bwo kutunga obusaserdoti. Ambrose na kampani yawe Dennis abashaba bakarwana bo baje ngiro koze kushoma ngwite ibindi buturekere bakekora mu mwoga baronda fizi yo mwaka gona Dennis nona abenterese matumura akwasi wo mwoga mukuru go kushoma misa mutakamurebera umbyemfuna esho baho no hekushira kuba munonga. I don't know how many calls I receive from those who know me and those who don't know me. Abamwe banyanzura no buzarembura ku bucenga. Niko rasuroiza kumanya abanyabuzara butakamanyaga. Nuwogo Father webali kandi webali okika haryeki. Konka mwabano mwiza mbenu musaba abasabire. Konka mutakamwonje ramaganya. Manyata ine na sen. Priests, we are poor people of God, but we are very rich in hearts. Okutwizaho na twastine sente tushemererwa tukushabira. Ekitambo kya misa kibiro mu maka g'abazire ba Father Nicholas. Ezidine ziryaha bukunda bagambira abasalamu nengandi ibiri ezikuruga omukintu kimwe abo bakaturikiya abo bafaza babeta Roman Catholics ba Orthodoxy babeta Orthodox Catholics aba bakristayo babeta Protestant Catholics. Catholicism ni universal Catholicism edini katurka neya abantu bana fuma edini eyarjala hari Yesu Kristo kwenu mujya Catholic okwiye mu mukatana ala cyo ndabuza mu namwe kumbona yo ranga nyata babuza kandi buza bari banjakatagara ndi bari umwabuza Omakura gandi omuhezi wa Radisa wa district ya Rukungiri Wilberforce Ngoma Himbisibwe aligere yahiga bebembezi okurwa mu district ya Rukungiri kureba ngo bagumana bagambira abantu ngo akakoko kasirimu kakiruho. Ejo message yo no teka ngo abantu bamanya ngusirimu cyo ko kabuti abantu bakabebwa so nkabebembeza barya tugume tubasimura mutaraha musimura abantu mu speech yawe yoraze kuhereza abakasara z'abarya n'aba politicians n'abandi bebembeza ba church ejo point takweba ebyo nabigambiro bwabirari ha mukoro gwa Taso gubira ha kitebe kikure cya Taso mu district ya Rukungiri. Na urabaza kurite kikatu njana cyinza kuba kinde byacu. For me, I don't believe in any drug can be 100% effective. Nayo bakuomba bashumisa nabwo cyo inona lingana na wate chikatobo atireta twaza kuchakara no chakara nofa. In the media we've been hearing a mix up. They are saying no, there is now this particular cabotegravir which is going to help HIV positive people. No, this one will be for HIV and negative people. Another option for pre-exposure prophylaxis. Agnes Kateba manager wa Taso nagira ngo obwate batandikire hururu yo kutambura mu byaro barukukebera abana n'abantu bakuru akakoko kasirimu. Nahabwecho mushobodera abantu mwaba mwagakireyo ngo bakumana batureba bane motoka yitu bani pichi batwemereze baba binabana bakutura nabo mu maka tubabase kubakeberera ture kuba kubabina akakoko kasirimu. Bo bamwe abarukutura n'akakoko kasirimu bahiro bujurizi. Nyo mukikuru mu kureba katandika hataso hafutunge mbazi umwaka gwa 2024 ukwezi kwa mushanju konkani nsima Yesu kuyantungeje mbazi kinkazaga kitanda ngundwire ekitanda cyanje kitataso numbahereza banje kubangambira mbikora mbati kwanje ningutwazo mbuteka hati numurebe myaka yinahikamu nimpura shemerirwe ubuzima bw'umwe wangu mbazi noikoza garka mbazi uza pestu ejo kujitandika nibaje kunyuza utapire noche. Omukoro ogu guhendere n'abana barukutura n'akakoko kasirimu abashomere by'emukono batungire byo kukozesa nk'ebiharani eranda n'ebindi. Gashaka Ben Muhozi na Dan Basibi.